abahinji b'omwani aba Bahanda Coffee Farmers Group borekera okukwatwaho obabire bineho okushomesebwa hampinga nungi y'omwani okwebembirwa ba Ministry by'obuhinji ekyome kiri kugambwaho no Bahanda Coffee Hala kandi abahinji nibagira ngu bakayambwaho General Salim Sade okucombeka omwanya ogu so kuyaba twase cyoma hawo emyaka 5 turatulinzira amashanyarazi tegakwiza abantu batwire mbarga abantu abakuru abakungu ba government batwire mbargo Ministry of Agriculture bakaha tubashogoreza by'amashanyarazi bakukikoraho amashanyarazi niyo nshonga nkureremise cyome cyo gukora kandi nkabahinji nabagira ngo bagerizeho kweyamba bitu baremererwa nk'abantu nka group turion tugezaho ukwenda ngo tuzihe turebe ngo twatunga amashanyarazi konke kibatugambire bakatugira ngo transformer ziturukujibasi okuremwa gukora kw'ecyomeki nabagira ngo kuresera abahinja bamwe baremwana no kushikiriza umutindo omwani ahiturukisa nico yabira tuyerire ecome kiri kukira ahabyome bitwabira tusaho tuyine byome bya diesel kandi nabwo birya heru ya sub countage mwe nikimayisa entasia nitugitwara heru bona bagaruka mu makagabo bareberere emyani yabo eyakuzire munonga bagishare yataka kuzire bagirebereje barengu bayitira bihame byana barwanisa obukoko n'uburiro misiri yabo bongere obuhinji bw'omwani mu makagabo no misiri yabo egombora y'abahanda ne mu magombora gino mwana mwinjo muri kitagwenda kandi okutungura omwana gwabo bashomesibwa handebera nungi okurwana sobukoko hamwe na nebindi mbire nimfa kuhingira eryo konkate nareba ngo lazima mukingo omwani twinga habo bwingi kuyantwinga habo kugira ngo tugire ebijuma bingi aza bituhereza intasyanije amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe.